ani har'a hiikkadhee galuuf isaan hamma kana ta'uun hin feesisu ture jechuu kaleessayyuu hiikkachuun ni danda'ama. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee waggaa 20 fi baatee deemaa ture sana hiikkachuuf intalti Oromoo tokko akkasitti qaana'uun irra turre jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a otoo waan argatiini qawwee hiikkatee galuuf haati dhiiraa reeffa ilma ishee irra taa'uu hin malle turte jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a osoo waa tokko illee hin argatiin qawwee hiikkatee galuuf dubartiin ulfaa Oromoo osoo ciniinsifattu ciniinsuutiin irbaata rasaasaa ta'uu hin malle turte jechuu. Hiikkachuu taanaan kaleessumaayyuu eegallee daa'ima kichuu itti gabbaruun nurra hin turre jechuu. Maatii ilmaan isaanii nu biraa wareegametu jira. Isaantu waa nu gaafataaf deebbiin qabuufi jechuu. Kanaaf hin hiikkadhu. Wanti hin hiikkannee fi hiika qaba. Abjuu nama ajjeesuu fi suusii nama ajjeesuu qabaannee miti. Jireenya qananii namni hin barbaanne hin jiru. Namni akkanatti daggala keessatti hafuu barbaadu hin jiru. Maatii qabna, waatii qabna, jiraachuu ni dandeenya. Nama nu eeguu qabna nutis. Haati kiyyaa har'a harka duwwaa galuu koo arguu fi kaleessa imimmaan hin qoorre dhangalaasaa ijji ishii qara ilaalaa hafuun irra hin jiru. Kaleessuma galuun qaban ture. Sinii galee wareegama hangasii kafalee taanaan wareegamni kiyya isa hafeef qananii fiduu qabaa jechuudha. Isa hafeef qananii fiduu hin qabu taanaan immoo anis sichi jireenyan tokko edee eegalu hin qabu shifta daggalatti nafa. Shiftaa beektu yoo sin bilisa ba'uu hin feetan ta'ee na jibbitanii diddani sinin saamaa jechuudha. Hin sodaatina. Waraanni bilisummaa Oromoo namatti hin bu'u. Akka warqiiti. Warqii mormarraa bareedu qabdu. Warri qabdan beektu miti. Jalqaba biyyoo keessa ture. Achii ka'ee ibidda keessa darbe. Mormarra innaa ga'u bareeda. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun warqii mormarraa jechuudha. Naamusa ittiin cuuphamee bahee qaba. Hojjannee agarsiifne malee kanatti ajenne dhaqii iddoo ilamaan hin jennu. Ilma eenyutu gadu? Intala eenyutu gadu? There is no way. Ani ila hirmii baafadhaa akka namichi jedhetti. Ani amma booda jiruun diyyas Oromiyaa keessatti uummata Oromoo wajjini malee amma booda biyya alaa taa'ee ilmaan Oromoo ibiddatti nafu. Ibidda barbaachisnaan dhaqeetii wajjin qaqqaamadha malee kanaafuu kana isinirraa muradhuu dhiifadhaa isin jechuu barbaada. Gaafii amaanyaadhaan ka'eef deebii kenna. ፓርቲያችን ከተመሰረተበት ከ25 ዓመት ጀምሮ ለኢትዮጵያ ችግር መፍትሄ ብሎ የሚያስቀምጠው 3 ነገር አለ። አንደኛው የሀገሪቷ የፖለቲካም የደህንነትም ምስቅልቅልነት ችግር ምንጩ ፖለቲካ ነው። ይህም ፖለቲካ በሰላምና በድርድር በውይይት መፈታት አለበት። በጦር በጉልበት የሚፈታ ነገር የለም ይላል አንድ። ሁለተኛ ለሀገራችንም ለህዝባችንም ለብሔር ብሔረሰቦችም እንደ ሀገር የሚበጀው ህዝቦች በቀያቸው ላይ ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ ኢኮኖሚያቸውን፣ ማንነታቸውን፣ ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን እያሳደጉ በሀገር ደረጃ ደግሞ ተባብረው ስልጣንና ሀብት እንዲሁም ኃላፊነትን ተከፋፍለው ከሄዱ እውነተኛ ፌደራላዊ ስርዓት ካለ ነው ብለው ያምናል። ሁለት ሶስተኛው ሰላምም እንዲኖር ህዝቦችም እኩልነት እንዲኖራቸው ከተፈለገ የሚያዋጣው አምባገነናዊ ስርዓት ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ብለን እናምናለን። ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ፌደራሊዝም ሶስቱ የቆምንበት ጉልቻዎች ናቸው የፓርቲያችን። ስለዚህ በብሔሮች መብት የጸና አቋም አለን። በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የጸና አቋም አለን። በሰላማዊ ትግልና ሰላማዊ ድርድር የጸና
አቋም አለን። የህግ የበላይነት ብለህ ያነሳው የተሳሳተ ነገር አለ እዛ ሀገር። የህግ የበላይነት መምጣት የሚችለው ህዝቦች በዛ ህግ ላይ ከተስማሙ ብቻ ነው። ህግ በማስፈራራት አይደለም የምታስከብረው፣ በጉልበት አይደለም የምታስከብረው። ህግ መከበር አለበት። ቫልዩ እንዳለው ነገር መታየት መቻል አለበት። አምባገነናዊ ስርዓት ውስጥ ህግ ሊከበር አይችልም። አምባገነናዊ ስርዓት ውስጥ አብዛኛው ህዝብ ያልተስማማበት ያልተሳተፈበት ህግና ድንጋጌ ሊከበር አይችልም። ባለፉት 4 ዓመታት ህግ ማስከበር ዘመቻ ማስከበር ዘመቻ እየተባለ የህግ ጥሰት የሀገር መፍረስን ያመጣው። ከህግ ማስከበር ቀድሞ መምጣት ያለበት ውይይትና በድርድር የምንስማማበትን አዲስ ሶሻል ኮንትራክት መመስረቱ የተሻለ ነው ብለን ነው የምናምነው። ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ለመስራት ሁሌም በራችን ክፍት ነው። አይደለም በአመለካከትና በአይዲዮሎጂ ከምንቀራረበው ጋር በአይዲዮሎጂ በአመለካከት ከማንስማማው ድርጅትም ጋር ለመወያየት ልዩነታችን ለማጥበብ በምንስማማበት ነገር ላይ አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን፣ ፈቃደኞች ነን። ኢንፋክት አብረን ካልሰራን እንተላለቃለን፣ ሀገር ይፈርሳል፣ ህዝብ ይወድማል ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ አይደለም እንደኛ በፌዴራሊዝም ከሚያምኑ እንደኛ በሰላማዊ ትግል በሚያምኑ ብቻ ሳይሆን ከማንኛውም ከገዩ ፓርቲም ጋር ጨምሮ ሰላም ለማምጣት ብሔራዊ ሀገራዊ መግባባት እንዲመጣ ለማድረግ ለመስራት ዝግጁ ነን። በስተመጨረሻም ቅድም ያነሳሁትን ነገር በአማርኛ የአማራ ወገኖቻችን እንዲሰሙ መግለጽ ፈልጋለሁ። ሰሞኑን በሁለቱ ክልሎች ፕሬዝዳንቶች የተደረገው መግለጫ አደገኛ ነው። የአማራ ኃይል ወደ ሌላ ክልል ውስጥ ይግባ ከተባለ የህግ ማስከበርን ሳይሆን ከፍተኛ የህግ ጥሰትን፣ ሰላምን ማምጣት ሳይሆን ከፍተኛ መተላለቅን ነው የሚያመጣው። ትግራይ ውስጥ የገጠመን ችግር ይሄ ነው። ሳይታሰብበት የሌላ ክልል ኃይል ሌላ ቦታ እንዲገባ ማድረግ ውስብስብ የሆኑ አደገኛ ችግሮችን የሚያመጣ በመሆኑ ከኛ የበለጠ ይሄን መቃወም ያለባቸው የአማራ ወንድሞቻችን ናቸው። በምንም መልኩ የአማራ ልዩ ኃይል ኦሮሚያ ክልል ውስጥ መግባት የለበትም። የኦሮሚያ ልዩ ኃይልም አማራ ክልል ውስጥ መግባት የለበትም። የሶማሌ ልዩ ኃይልም ኦሮሚያ መግባት የለበትም። የኦሮሚያም ልዩ ኃይልም ሶማሌ መግባት የለበትም። የክልሎች የውስጥ ጸጥታ መጠበቅ ያለበት ፕራይመሪሊ በክልል ጸጥታ መዋቅር ከነሱ በላይ ከሆነ በፌዴራል ብቻ ነው። እኛ እኮ ያም ራሱ አያዋጣም እያለን ያለ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን የጸጥታ ችግር በኦሮሚያ ልዩ ኃይልና በፌዴራል ልዩ ኃይል ራሱ መቆጣጠር አልተቻለም። ስለዚህ የሚያገባው በኃይል ሳይሆን በሰላም ፍቱት ነው። በሰላም ይፈታ፣ በድርድር ይፈታ። ትግራይ ውስጥ የፌዴራል መንግስት፣ የአማራ ክልል፣ የኤርትራ ኃይሎች ገብተው ችግሩን አልፈቱትም፣ አባባሱት እንጂ። አሁንም ኦሮሚያ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ይደረግ ማለት በእሳቱ ላይ ቤንዚን መረፍረፍ ስለሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይጠይቃል። በተለይ ደግሞ በአማራና በኦሮሞ ማህበረሰብ መካከል ያሉ ልዩነቶችን፣ ቁርሾችን የሚያባብስ ሀገር የሚያፈርስ ህዝቦችን ለእልቂት የሚጋብዝ የምንፈራውን አደገኛ ሁኔታ የሚያመጣ የምንመኘውን ሰላም የሚያጨናግፍ በመሆኑ ሁለቱ ክልሎችም ከዚህ አይነት አካሄድ መቆጠብ አለባቸው። ከተቻለ በሁሉም ክልል ካሉ የታጠቁ ኃይሎች ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር ነው የሚገባው። ተያይዞም በቅርቡ ገዢ ፓርቲ ያወጣው መግለጫ አፍራሽ ነው፣ ገንቢ አይደለም። የሰሜኑን ጦርነት በሰላም ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን በሰይፍ እፈታለሁ ማለት ሀገር ማፍረስ ነው። አንድ ቤት ከቀኝ ወይም ከግራ እሳት ተለኩሶበት ከሌላ አቅጣጫ እሳት ተለኩሶበት እያለ የአንዱን ሳይድ ብቻ ለማጥፋት መሞከር አይሰራም። ሀገር ይትረፍ ከተባለ ከገባንበት መቀመቅ እንውጣ ከተባለ ትላንትና የሄድንበትን መንገድ ገምግመን ከላው መመለስ አለብን።
አንስታይን እንዳለው ተመሳሳይ ነገር እየሰሩ ልዩ ውጤት መጠበቅ እብደት ነው። ባለፉት 4 ዓመታት የሄድንበት አደገኛ መንገድ የት እንዳደረሰ እናውቃለን። አሁንም ከዛ መንገድ በመመለስ የሰላሙን መንገድ፣ የውይይቱን መንገድ፣ የድርድርን መንገድ እንሞክረው ባይነን። አመሰግናለሁ። በቃ የተደበርስ waan itti dabalu waan baay'ee illee hin qabu. Rakkoo dhumti biyya keenya keessatti egaa ammaatti arginu kuni jijjiirame jedhamee waggaa 3 dura mootummaa yookaanis immoo sirni wayyaanee eega dadhabeen booda dogoggorri guddaan hojjetame tokko waan itti kenname mootummichi yookaanis immoo qaamni imaanaan itti kenname hojii isaa dhiisee waan biraa keessa seenuu isaati. Silaatee kan itti kenname sirna kana, sirna federaalizimii kana dimookiraatessiitii ture. Garuu dhaabbileen biyya alaatii seenanis ture ta'e kan biyya keessa jiran waan sanatti fayyadamanii yaada adda addaa lamatu calaqqise. Yaaddi sun maayilli tokko yeroon itti sirna federaalizimii kana balleessanii sirna durii sana sirna isa dur guddaa turre ammas guddaa taana jedhamu sana sirna abbaa gonfoo sana yeroon itti deeffannu olaantummaa afaan tokkoo fi aadaa tokko yeroon itti deeffannu amma warra jedhutu dhufe. Gar tokkoon immoo sirna federaalizimii kana cimsinee afaan keenya aadaa keenya bakka bakka jirrutti guddifanneetu biyya tokko immoo waloodhaan qabaannaa kan jedhu ture. Kana lama gidduutti kan rakkoon ka'e mootummaan amma jiru sirna federaalizimii sana warra diiguu barbaadu tumsuu isaati, isaaniin deeggaruu isaati, gara sirna durii sana deebi'uu barbaaduu isaati, mootota dura darban sana isaaniif siidaa dhaabuu isaati, seenaa isaanii leellisuu isaati. Kanadha kan rakkoo fide. Kanaatiif ammas nuti koongiresiin federaalawaa Oromoo maquma keenya irraatti kaasee waa lama hubachuu dandeessu. Tokkoffaa sirna federaalizimii dhugaa, sirna federaalizimii jabaadhaaf qabsoofna nuti. Lammaffaa nuyi dhaaba Oromooti, jalqaba Oromoodhaaf qabsoofna. Itti aanee biyya tokko immoo waloodhaan ni qabaannaa, sabootaa fi sablammoota biroo wajjiniin immoo federaalizimiidhaan walqixxummaadhaan ni jiraannaa kan jedhudha. Kanaatiif malli qabsoo keenya har'a kan tumame miti. Gaafuma uumamnu jalqabne kan ittiin deemaa turre sirna federaalizimii ijaarra jenneerra, malli qabsoo keenya immoo karaa nagaa jenneerra. Kana yeroo uumamneeti jalqabneeti kan calaqqisaa dhufne, kan dubbachaas dhufne, kan hojiirra oolchaas kan dhufne. Sirna biyya sanaa keessatti yookaanis immoo seera biyya sanaatiin bulla, heera biyya sanaa fudhanneerra yoo ta'e kanaan ala deemuu hin dandeenyu. Hin ayyamamu. Yookaan laayisensii keenya dhiifnee nusi bosona seenuu karaa biraa qabsaa'u jechuudha. Nummoo sagan filannee jirra, karaa nagaa, fedha Oromoo, dantaa Oromoo, mirga Oromoo ni kabachiifnaa jenneetu amanna. Yeroo kana jennu immoo karaa kana kabajamuu didee namoonni biroon mirgi isaanii sarbamee abdii kutanii jiraachuu dadhabanii karaa biraa warra mirga isaanii falmaa jiru dura dhaabbannaa, hin lollaa, hin jibbinaa, hin danqina jechuu keenya miti. Kana nuu beekamuu turre jira. Malli qabsoo kan keenya duwwaatu baasaa jennee amanaa hin jirru. Garuu akkuma inni sila kaasuudhaaf yaase karaa lubbuu namaatiinis haa ta'u, qabeenyaatiinis haa ta'u, yeroodhaanis haa ta'u, waan hundumaan haa ta'u, inni kun isa sanirra ni fooyya'aa jennee itti deemaa jira. Kana haalaa fi yeroodha kan murteessu. Hin fooyya'uu kana miti jedhee kana dadhabee ijibbaatee abdiis kutatee kan karaa biraa mirga isaatiin falmachaa jiru immoo maa falmattaa ittiin jechaa hin jirru. Otuman karaa nagaa qabsaa'aa jiruu fakkeenyaatti namni tokko dhufee kana sirraa baafadha yoo naan jedhe ittiin kennu hin kennu. Kana uffata kee sirraa baafadhee fudhadhaa yookaan kan kooti yoo inni naan jedhe kun mirga kooti. Mirga eenyu sanarraan fudhannee ofii kooti.
ofirraa ittisuuf ofirraa faccisuuf waan an godhu hundumaa mirga kootii jedheetan aman. Kanaaf nuti warra waa'ee federaalizimii gaafattan rakkoon amma biyya kana keessatti uumame jeequmsi guddaan uumame federaalizimiin hojiirra ooluu diduu isaati። የወንድሞቻችን ፌዴራሊዝም የሚለውን ሀሳብ ጽንሰ ሀሳብ ስራ ላይ ለማዋል ባለመቻላችን ህገ መንግስቱን በሚገባ ተግባራዊ ባለማድረጋችን አሁን ዛሬ የምናየው ትርምስና ሁከት በአገሪቱ ተንሰራፍቶ በየአካባቢው ግጭቶች በዝተው ኢኮኖሚው ደቆ አገሪቱ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ገብታለች። ይሄ ፌዴራሊዝም ተግባራዊ ባለመሆኑ ነው እኛ አጥብቀን የምንመኘው የተመሰረትንበት ዓላማም ነው። ፌዴራሊዝም ደግሞ ለብቻችን እኛ ፌዴራሊዝምን አንመሰርትም። the very concept of federalism ሌሎች አሉ ማለት ነው። እኛ የሌሎችን መብት እናከብራለን። እንደኛው በጭቆና ስር የነበሩ ቋንቋቸው የተናቀ ባህላቸው ማሳደግ የተሳናቸው ህዝቦች ዛሬ ራሳቸውን በራሳቸው በአካባቢያቸው እንዲያስተዳድሩ ቋንቋቸውንና ባህላቸውን እንዲያዳብሩ እንደኛው እንፈልጋለን፣ እንደግፋለን፣ አብረናቸው እንቆማለን። የኛ ድርጅት ወይም የፖለቲካ ድርጅታችን ኦፌኮ በአሁኑ ሰዓት እንኳን 13 ያህል ከሚሆኑ ፓርቲዎች ጋራ በተለይም ፌዴራሊዝምን መሰረት ባደረጉ ፓርቲዎች ጋር ካደረጉ ፓርቲዎች ጋራ ኮከስ ፈጥረን አብረን እየሰራን ያለ ነው። አብረን እየሰራን ያለ ነው። የሌሎችን ብሔሮች ትግልም ስንደግፍ ቆይተናል። አሁንም እንደግፋለን። መብታቸው እንዲከበር እንፈልጋለን። ከጎናቸው እንቆማለን። አንድ የጋራ ሀገር ግን ይኖረናል የሚል ተስፋ አለን። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። Aye galatoma warri koree waan jedhe yoo qabaatin xumurreerraa dhiifamu nu godha. Oromoo Siyaatil deemna yaane Poortlaand waan deemnuuf